Selam, pozdrav svima, dobrodošli na kanal Edina ASMR. Danas nam je 11. februar 2026. godine i čini mi se da nam je prebrzo došao. Večeras ću snimiti još jedan kratki mali video, ništa dugo, ništa posebno, jer ja sama volim kratke ASMR videe. Kad gledam duže videe, obično zaspim, onda se ponovo vraćam, pokušavam se sjetiti u kojem dijelu sam zaspala, prestala da gledam i slušam i eto, onda sama sebi stvorim neku obavezu. Volim da dovršim ono što sam započela. Kao što vidite i večeras imamo jednu minimalističku postavku i nenamjerno, ali tako je ispalo, jednu ružičastu atmosferu. Imamo ružičastu mirisnu svijeću i imamo ovaj tu predmet koji je kombinacija roze i pa ove neke bijele ili skroz bež boje. Sad, zbog čega mi treba ovo? Pa, onako, možda da vam stvori jedan lijepi zvuk ovako, kada se dodiruje. Ne znam koliko se može čuti i koliko dobro mikrofon može da uhvati. Uglavnom, večeras želim da pričam o nečemu što je pojava i što se svima nama dešava u ovim zimskim hladnim danima, mjesecima i sedmicama, a to je naša koža, odnosno oštećivanje kože usled ovih hladnih vremenskih prilika, uslijed izloženosti hladnoći, vjetru, snijegu, kiši i tako. Oni koji kod kuće ili koji radi takav posao da često moraju da peru ruke, znaju kako je to zimi, jako nezgodno, kako je to jedna jako nezgodna situacija kada morate stalno da perete ruke i onda naravno iziđete vani na hladan oštar zrak i praktično dok dođete do kuće ili tako imate ispucale ruke, ispucalu košu, pa čak nekad dođe do toga da ovi članci tu krvare. Sad, vjerujem da će se medicinski radnici pronaći u tome, kao i ovaj muški dio, možda koji radi vani. Te poslove koji se rade vani, koji nisu unutra. Da bih se zaštitila, da bih i sačuvala ruke, šake. Ja sam sebi uvela tako jednu sedmičnu rutinu s ciljem da samo sebi pomognem, a i očuvam svoju kožu. Ta rutina bi uključivala onako pranje, odnosno izlaganje mojih ruku, šaka, nekih 5-6, ne znam koliko minuta, mlakoj ili čak malo toploj vodi. Nakon toga ide peeling. Peeling radim tako što pomiješam par kapi ricinusovog ulja sa sodom bikarbonom ili sa kafom. Puno mi je draža kafa, naravno, čisto zbog mirisa, jer je to fino miriši. Nakon toga kod drugog koraka, a to je peeling sa kafom i uljem, uzimam ovako ovu spužvicu i naravno nju trljam svoje dlanove i prste i šake. Nakon toga
mast. Konkretno ova Nevenova mast je nešto što sam ja otkrila tamo negdje početkom 2000-ih i od tada uvijek u kući imam tu mast. To je neka njemačka proizvodnja i u Bosni i Hercegovini u svakoj CM prodavnici možete kupiti tu kremu, mast. U stvari imaju dva proizvoda. Jedno je Nevenova krema, a drugo je Nevenova mast. Ja nekad nisam baš obraćala toliko pažnju, pa bih onda kupi Nevenovu kremu i onda to vam dođe onako krema kao neka hidratantna krema, onako sa, kako bi rekla, kao eto onako rijetko i ima jak miris, a Nevenova mast je baš mast. I kada tom kremom, tom mašću namažite ruke, treba vam nekih par minuta da ništa ne dodirujete, da ne uzimate jer ćete se zamrljati. Međutim, to se isplati jer kad prenoćite s kremom na mašću, na rukama, ujutru kad ustanete i kad operete ruke, nećete imati onaj osjećaj da sapirite ono što ste stavili na svoje ruke, znači preko noći sva ta mast se upije u kožu i praktično čitav taj dan kada ste namazali tu mašću, koža vam je zaštićena jer je ta krema se 100% upila u stvari u vašu kožu, tako da možete taj dan da perete ruke. Međutim, uvijek ćete imati osjećaj da je koža mekana i da je fino obložena i zaštićena. Ja sam dosta pokušavala da uzimam te neke lijepe male kremice koje miriše kamilica, ruža i slično, međutim to nije to. One lijepo miriše, lijepo izgledaju, pakovanja su divna, privlačna, međutim ne zaštiti vam to ruke ništa, bar meni nije. I onda kada vam dosadi da uvijek imate onako izranjavane ruke i prste i zglobove, onda sebi nađite spas. Ja sam spas našla u toj Nevenovoj masti. Naravno, sa ovom spužvom treba da budete oprezni, naravno, ne treba da budete previše agresivni, da trljate ruke onako, ne znam, agresivno, grubo, nego lagano, polako i onda će sve biti dobro i u redu. Sad, ovi zimski mjeseci su takvi, uvijek je tu neko iskušenje. Evo meni je na primjer to za kožu, za ruke, a vozači koji voze će vjerovatno reći da je njima u zimskim mjesecima veliki izazov i nedaća, snijeg, led, ti uslovi na putu i slično. Svi imamo nešto što nađemo da nam smeta ili da nam ne odgovara, ali nađemo uvijek i rješenje. Ovu spužu kad dodirujem ovaj dio čini mi se onako da lijepo pomalo bucketa, međutim ovamo dio pa i ne smijem baš toliko da dodirujem jer je onako malo grublji i čini mi se za ASMR video da bi možda ovo bio pregrub zvuk koji vas ne bi opustio ili spavao, nego čak šta više razbudio ili možda zaparao uši. Općenito ovi ovako predmeti koji služe za uljepšavanje ili kozmetičke
sada što? Iskreno se nadam da će moj mikrofon ovo da lijepo uvati. Da, naravno, svi znate šta je. Nadam se da ste i čuli. To pucketanje je lijepo u ustima. Ovo ima okus naranče. Mislim da je bilo da se kupi i okus Coca-Cola, ali evo ja sam uzela naranču.